Ni muntu ki Edouard Sinayobye kwe nanjye Dani iyo ni kiriziya imwe wa gatandatu tariki ya gatandatu Gashyantare 2021 Kiliziya Gatolika mu Rwanda yakira umushumba mushya Padiri Edouard Sinayobye yagizwe umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu. Ni urugendo rurerure rwo kwemera rw'ubumenyi n'umurimo wo gukorera Imana n'abantu. Musenyeri Edouard Sinayobye yavuze tariki 20 Mata 1966 mu diyoseze ya Butare, niho yahiriwe amasakramentu y'ibanze, niho yakuye imizi yo kwemera kwe. Akiri muto yagaragaje umutima ukunda Imana n'ishyaka ryo kwikorera. Amashusho abanza yagiye iwabo nk'abana bo mu gihe cye, ayisumbuye akomereza mu seminari ya Mutagatifu Leo i Kabgayi kuva mu mwaka w'1987 kugeza mu mwaka w'1993. Mu mwaka w'1993 yinjiye mu seminari nkuru ya Rutongo, umwaka wa mbere w'amaseminari mu Rwanda. Nyuma yaho yize filozofiya na teolojiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2000. Aha niho umuhamagaro wo kuba umushumba w'Imana wajejeho gukomera. Tariki ya 12 Nyakanga mwaka w'2000 Edouard Sinayobye yahawe padiri. Yahise ashingwa kuba padiri vikeri muri paruwasi ya Butare. Muri icyo gihe yari n'umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ubutabera n'amahoro muri diyoseze ya Butare, itaye ku muntu, ku cyubahiro cye ndetse no ku mibereho myiza y'ababaye. Mu mwaka wa 2005 yagizwe padiri mukuru wa paruwasi ya Gakoma. Icyo gihe kandi yari umwe mu bagize komisiyo ishinzwe imari ya diyoseze ya Butare. Yagaragaje ko umushumba mwiza ahuza ukwemera, ubuyobozi n'ubunyangamugayo. Kuva mu mwaka w'2008 kugeza mu mwaka wa 2013 yakurikiranye amasomo muri Université Pontificale Theresianum i Roma. Aho niho yakuye impamyabushobozi yanditseho y'ikirenga PhD mu bijyanye na teolojiya ya roho. Ubumenyi bwe bwimbitse bwafashije benshi gusobanukirwa ubuzima bwa roho n'icyerekezo cy'ubuzima. Guhera mu mwaka wa 2010 kugera 2011 yabaye umuyobozi wa Caritas Diyoseze ya Butare, yitaye ku bakene, ku bababaye no ku batishoboye. Kuva mu mwaka wa 2011 kugera 2013 yabaye umucungamutungo wa Diyoseze ya Butare. Guhera mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2021 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyumba. Yari n'umwarimu wa teolojiya ya roho mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Yigishaga kandi no muri kaminuza Gatolika ya Butare. Musenyeri Sinayobye yanabaye umunyamabanga wa komisiyo y'episkopi ishinzwe umuhamagaro. Yanabaye umwe mu bagize komite y'ihuriro ry'igihugu ry'Ukarisitiya. Musenyeri Edouard Sinayobye kugeza ubu avuga indimi 5: Ikinyarwanda, Igifaransa, Igitaliyani, Icyongereza n'Igiswahili. Ni umwanditsi w'ibitabo, azwiho gukunda cyane umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Yitangiye kuzirikana no kwamamaza ubutumwa bw'amabonekerwa ya Kibeho, ubutumwa bw'ihumure, bwo kwisubiraho n'urukundo. Tariki ya 6 Gashyantare 2021 Padiri Edouard Sinayobye yagizwe umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu. Kiliziya yamushyizeho nk'umushumba wo kuyobora, kwigisha no kwemeza imbaga y'Imana. Ubuzima bwa Musenyeri Edouard Sinayobye ni urugendo rwo kwitanga. Ni isomo ry'uko kwemera, ubumenyi n'impuhwe bishobora kuvomera abantu icyizere no kubaka kiliziya ikomeye. Murakoze.